Sanam ko johar gi ar tihinya inya video re ape sanam ko nyatang drama pe kana. Tobe tihin do pe nyeling kana no dokan re mene no ipil kiring hei kana. Cida se gapa ma Desember 1 tarik kana. Ar Jisu Mesia janam porob reya mite advance se atang daram din gi. Ar una yete ale do Desember pahil Desember gi ipil dole rakap kwa. Onate tihin do ipil kiring hei kana. Tobe nuku pe nyelek kwa adi moj adi dhir ipil ko minak kwa ape hope kiring ko khan hije hej dare ape noa am juli bazar re ar nonde khon ape ho star se ipil ko pe kiring idi dare kwa Maria ho ipil star ni ho chili kana ya ipil ni de chili kana ipil ni chili kana ipil Chika ya ko dur Cida katagi marandin yutum te dunia kurang ada laga dulu ya Tobe hoy pe nyenda oye pe noy ipili kiring ko kekine barya ter ar noy imiti sab kadiya anu jisal mite sab kadiya ipil ar noy yetigi nukin den kiring ko kekine je noy gapama Desember 1 tarik kana ar noy Desember 1 tarik re ale do nukin ipil le rakap kwa sele aka kwa karon do noy yetigi tin re Jisu Masi do Bethlehem re janam dina ar un okte re purub disem ren gonok pondit ko do ipil nyel te uni Jisu gidra ko sendra nyam didia ar okare se okata ora chot re do uni ipile tingulina onde gi mane Jisu ko nyam kidia okare uni ipile tingulina onde gi unku gonok pondit ko akilan hor ko do ko boloina ar onde gi Jisu gidra ko nyam kidia ar ko siwawdia saute adi utar adi dam jinis ko dan dia ado ona yete tihin ale ho nui ipil ale le akai ria karon do ona kan gya je le aka ko seite bujhu kana je Jisu Masi do noa gharaj re janam kana se Jisu gidre do se Jisu Masi do ale gharaj re janam kana ar noa ipil seite ge ale do Christian hor kana le masiren hor kana le ona ale upuru ho hui kan tale ar Jisu Masi janam problem atang ader ona yete gapa Desember 1 tarik kana kan Desember 1 tarik regi ale dole kaiya ado ma tobe niye gi khato hosite nyel arin badai chuge buna joto ko johar joto ko johar tuku doha